Il-Malti jgħid li x-xogħol huwa issa l-mura tal-ġisem u allura l-isport x'inhu. Aktar ma jgħaddi żmien aktar qed issir enfasi fuq l-importanza tal-eżerċizzju u l-isport, mhux biss biex nidhru puliti u mingħajr xaħam, iżda anke biex inkunu f'saħħitna. ċertu Alfred De Bono li għandu 62 sena ħalla pajjiżna ta' 16-il sena u studja u kompla jispeċjalizza propju fl-eżerċizzju fiżiku fl-Awstralja. F'intervista qasira ma' dan l-istazzjon, Alfred De Bono qal li jara differenza kbira fil-faċilitajiet sportivi minn ftit ta' snin ilu lil hawn. I have noticed certainly in the last few years the facilities improving a lot in Malta. Certainly when I was a kid growing up myself here, you just couldn't, you had to play in the streets. Now kids have a lot of artificial surfaces that I see springing up all over the place. I think that's great. Facilities for swimming, you can do any sport in Malta now that you can do in Australia. Il-ġlida ta' kull ġenitur li jixtieq jara lil uliedu jagħmel l-eżerċizzju fiżiku hija kontra l-logħob fuq il-kompjuter u t-televiżjoni. Illum it-tfal isibu aktar komda li jintefgħu f'kamrithom jew fuq is-sufan u jqattaw il-ħin liberu tagħhom hemm. Fl-Awstralja iżda s-sitwazzjoni hi kemm xejn aħjar minn Malta għaliex ta' età żgħira it-tfal jibdew jagħmlu l-eżerċizzju fiżiku diversi drabi matul il-ġimgħa. It's a fairly easy job in Australia because the culture is for young kids to be active, and my school is no exception. I teach in a private Catholic school called Sacred Heart College in Perth. And the students there do physical education 3 times a week. It's compulsory for every student to do that. Sport is extremely big, so it's a fairly easy task to get kids mobile and to keep them moving. Alfred De Bono qalilna li n-nefqa tal-awtoritajiet f'kampanji u faċilitajiet sportivi hija investiment fit-tul u dan peress li b'aktar eżerċizzju fiżiku u sport jonqos il-mart u b'hekk tonqos in-nefqa tal-gvern f'dan is-settur.